Tul il-jum tat-Tlieta se jsiru l-elezzjonijiet każwali biex ikunu eletti deputati laburisti minflok dawk li telgħu minn żewġ distretti u għalhekk ikun iffurmat b'mod sħiħ il-grupp parlamentari Laburista. Dan 4 ijiem qabel il-Parlament jibda jiltaqa' nhar is-Sibt. Id-deċiżjoni tal-liema distretti jkunu ċeduti ħada l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista u konsegwenza ta' dan se jsiru dawn l-elezzjonijiet każwali. Il-Ministru era nadal li ċedet it-tieni distrett. F'dan id-distrett tefgħu in-nomina Glenn Bedingfield, Stefan Bontempo u Mark Coulson. Il-Ministru Chris Fern ċeda ir-raba' distrett. Għal dan is-siġġu tefgħu in-nomina Stefan Bontempo, Joe Cilja, Andy Ellul, Etienne Grek, Dominic Grima u Rita Samut. Il-Prim Ministru Joseph Muscat żamm it-tieni distrett u ċeda il-5 distrett. Fil-5 distrett se jiġi elett kandidat minn fost Glenn Bedingfield, Luciano Busuttil, Rodri Kakija, Mario Calleja, Joseph Kutajjar, Joseph Farrugia, Edric Mikallef, Sebastian Muscat, Rita Samut, Carlos Tivalo u Stefan Zrinzo Azzoppardi. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri ċeda is-6 distrett. Minn dan id-distrett għandu jiġi elett xi ħadd bejn Rosjen Kutajjar u Gavin Gulija. Edward Ċikluna ċeda 8 distrett elettorali. Eliġibli biex jitilgħu minn dan id-distrett wara li tifgħu in-nomina hemm Ian Castal di Paris, Rosjen Kutajjar, Rachel Tuwa jew Edward Zamit Lewis. Il-Ministru Michael Falzon ċeda id-9 distrett. Fit-telgħu siġġu f'dan id-distrett hemm Konrad Borġmanxe, Manuel Mallija, Nikita Zamit Alamango u Edward Zamit Lewis. Il-Ministru Everest Bartolo ċeda 12 distrett. Fit-12 distrett tefgħu in-nomina Joseph Matthew Attard, Clayton Bartolo, Alfred Grima u Deborah Xkembri.